mandatory vocational training program in Tibet. The reported nature of this program is deeply concerning to the UK government. And we Chindagube tse nishu nin Inter-Parliamentary Alliance on China she gechi chozo gi gyana la donglen cheken gi nyamde tunzo ne. Pyo na gyagib chenpyo zenshe gi ngezo jongdar pegi yube gyonzo gi nyendo shi ten yube shin. Lerim dida dewe nelu tola inchi shungi tuzab tingsab yojing. Nyenzo dida inchi shungi shindu kegang chenpo shidu sigi yoje. Inchi shungi Asia lunche Nigel Adams laki pyo na dewe chozo gi dolen sondu shik chinda chube tse duyin tsobe kap son yube re. Gyana gi zamlin nang zenshe Wangchuk ki topshu gyage tangda tongmyo ki tabchu la tenga lo she kongda mendawar zamlin gyagab topchen mangbo Beijing shung la gyuncho tang. Genti kuwe tuzu chi la le yojing. Chinda chube tse duyin inchi chozo ki tsogang Westminster Hall nang gechi chozo ki gyana to donglen nangken ki tunso iPad ki songde dunbe nabe gyana ki pyo nang gyokse nyurbe zenshe to pyomi borchen la ngezo jongdar ki leshi gyage tongwa shewe nyendu dan jene dolen tsontu sobe kapsu inchi shungzi ningshen chepsi tsokwa tsube tsoba ngayi chozo tumi getang inchi shungi Asia lunshen Nigel Adams cho peba cheni inyu nang pyo dun la tona chechir drowe tsunda shito ngunzi nanga yubashe 다 인지기 최저 초관나라 배된 토라다 까마굽주스 최저 나라 돌랭 숙침분 낭뒤 겁수 ngaranzola 다 페백이 내된디 개침부지 쓰기 요하다 야나디 다 동랭 치고에 치 아니 벽이 내된디 다 장댕기 내된 임바직다 최저 투미 차장기다 페백이 내된디 다 로든줄 하스 치 요바 뉘렌치 아니 벽이 기 탑주디 장대인 바지 표현나로 도미기 톱다 다 나르주 셀메 바 당기요와디 무시나와 마도 마체 아니 갑교 숙충분나요레다 디 개침부 슈차되고래 appointment of a new Dalai Lama is clearly a religious matter. 인치 슝기 Asia lunche Nigel Adams choki konskemgun Dalai Lama choki yangsi ngunzi shuchoki nedun dini chölugi nedun bashi yinla chöde rangwangi shizadembe mangshir shane deyo chölugi uti nambe takshu shube nedun shigyan reche sonyubare. We called on Chinese authorities to lift the severe and unjustified restriction on access for foreigners to Tibet. 인치 슝기 gyana pyondi pyo나 chige mina gyögyur gyunsen mebe tamda hachang chenpu cheshin badi chirdin chagobe byugina watang. Diite zhozo tumin nambe lengwatar Beijing du yobe inchi shungzi legongi pyondi ka nidong chugu chinda dunbe na pyodo pebatang. Diite tamda ge sichu zinshin nam gyuwa tonggobar dumar byogu cheshin ba yin shekyang sonyubare. Pyona zenshe gi ngezobe jongdar gyage chebe tela inji chozo so jolengi lirim kodi nangken inyu chozo tumi Sir Ian Duncan Smith choni shedo chungbar shina tenga pyodon tola tegar burtun gi gyabgyo nangken shi miyang tare jolen sontu dinda shi godon na watang. There would now be calls for these Olympics to be moved. I simply say to the government they will have to take a stance on this pretty soon. Gyana na nidong nishu tsenyi lor tsogyu Olympic zenden di chirten yongtab te inchi shungi ngwene lamche langcho shi zingube godun toba yang chongyeba re. Inyu yegab dini pyo rangzegi ngawan denbe negabne inchi gyaga shungi chone pyo da sande kimsegi nebab mikse chenshi yobatang. Lakwa chikdong gubge yeme su inchi shungi pyo na zenzu tang pyo zensun chebe tabshi yugu cheba che. Inchi tang gyaga niki pyo to langcho ni zamlin nang dengcho tang tonan cheshir gyuryo bare. Lakpa chilo nidong ge chinda chube tse nishu gunyin inyu chisi lunche David Miliband ki ngamyo inchi shungi pyo to zimbe si ju de gyana ki pyo na mikse nebab yoba le pyo di gyana ki chashe yinbar jogi meba lo gyu la gyurcho che de pyo di gyana mima chidun gekab ki chashe sungunzin chebe seta pe yobar inchi shungi chashe la pyo mi tang pyo do la gyabgyo nangken mangzo dikzu mangda chik ne ngogogi namgyo ten yubare. Lakpa inchi shungi ngayne parkab lo she ngayon par gyana dini nupchope tunzho yakshyo su dechwe che yoyang. Inchi mimangi tu tacha gyana la ngenbe tazu yubate gyacha ngabchu ngayngane dunju dunshi la par yoba Amerike biu shebe samzu dulen chekengi nyamshi tine kanki chinda chube tse chu nyi bebe nyentu nang go yubare. Nyenpa tikcho nangge Yeshi tashi latang nezu di chokdi da nyentu shuken tashi wanchu yin.